Hayırdan assalamu alaikum tumanlar. Жаңылнокаттагы ички баларын билип беребиз. Бүгүн числосын эскертсек 6 ноябрь 2022 жыл. Мында эмесе биз ичкилерди улантабыз. Echki nechi pul ekan? Ички канчадан келген аба? Аба. Ичкилер канчадан келген? 9'dan dep. 9'dan bozor сурадыбы? Канча сурады? 15. 15 миң сомго сурады. Улар бектиби? Улар бектиби? Канча бериңиздер? Çıkarıp koymuş bu. Kancha berdi aka? 600 betak. 6100 so'm berishdi. Yaxşı tartın. Yaxshi. Nav eskilerde tüle tartsan o tüle. Ne silo otam? Aka hech kim qancha dedingiz? Qancha deb o'tasizmi? Ova. 4,5. Qancha so'radi bozor? 10 milyon. Artık. Da qarilar sizdanmi? Aka echkilar qanchadan deb o'tasiz? 8,5. 7,000. Ular bektibi? Ular bektibi? Umarbek mi? Ularbek. Ularbek ha? Qancha so'radi aka bozor? 7,5 ming so'mga yetkazib surashdi. Bulan beklen tartdı. Hay. Aka echki qancha ekan? 7700. 7,700. Qancha so'radi bozor? 5,000. Ay, taka qancha ekan echki? 10 bin terke. 10 ming. Bozor so'radi-ku? Bazar turadı. Qancha so'radi? 8,5 turadı. 8,5 ming so'm so'radi. Aka echkilar qanchadan kelgan? 7'den. 7dan bozor so'radi-ku? Qanchadan so'radi? 5300 so'mdan so'rab tur bozor. Neçe sayda bu onu orada gel. Bugungi bozorda ichkilar oz kirib turib, qo'y bozor tartib ko'rsatamiz.